ko ibintu bihinduka ariko abandi karibu nanja umusani y'abantu uyu munsi wa mbere inshuro ya mbere ngera mu Burundi cy'imyaka 13 so cyambere ndabonye ndatangaye ko se ya kandi rameze neza yabize misiri imbere yes icyambere cyo ni kurondera ingene twafasha abandi bene wacu kugira baronke akazi kubera mwese muri hano kubera mwapoteza umwana wanyu mwapoteza ibyo mushobora gukora mukaza ngaha kubera mubona akazoza k'igihugu mubona akazoza k'umuryango wanyu so natwe tutaronga cyangwa tukirondera twakeneye gufashanywa nicyo gituma twatanguza iyo level ya SSE Soft Sound Empire yani imbere yacu gufashanywa kugira ubundi rwaruka cyangwa umwe muri mwebwe bishoboke tubashiremo mube bamwe muri twebwe kandi gikuru tuze kuyigira kugira igire uburemere twishikiriye rero razumye abantu ingene bimeze twaze kwishikira kugira tubitanguze tubone foundation ingene imeze sinzi ko ndabisigura ko bivuze nuko tuje kugira kurondera abakozi bashobora kunganira kudufasha muri iki gikorwa kandi no guteza imbere umuziki wacu icyo nicyo muhimu cyane icyambere kwaza reka dufixe kimwe bitabaririmbyi ba gospel turabaririmbyi baririmba indirimbo z'urukundo zo guhanura zo gufixa imitima yavunitse ari ibintu bitandukanye ama gospel turayakora yes ariko babonye yuko twisogeze gatoya icyo ndovuga ku kazi uyu n'umusani iyi ni lebo hari ibintu byinshi bikenewe hakenewe videographer harakenewe abakora amarogo harakenewe abakamerameni abakora ama interview kubera Zakarebu ni lebo yani ni SSE yani mu bidome bikuru so byo dukeneye kubona mwege muri ko maturaba bamwe muri mwege muzuba muhagaze ngaha uko dugitanguza uko muravuga ibyiza bya SSE bikuru twamaze kuza kumushimira Kumeza kumushimira kubera yatanguriye mu gihugu cy'amata n'ubuki akabona yuko abatera iteka mwige kwanza abo muhira arico naje cyashimishije na manager yuko twotangurira muhira igihe yo kugenda mu bindi bihugu so kumusupportinga kuyiwe men ngubu uye twadufise ibindi bintu twokora ariko bayemeye kubyagarisha kugira tuzi Prawa ico ni support yambe cya kabiri kubaronda mwege media murazi ko mutara mworoshye kuronda iyo ni fursa ikindi nacho turazi yuko ariho ingabire zitandukanye hari abasani uko amaze kwitudusha namwe wacu ngaha turakeneye gukorana amakorabo fasha abona yatufasha ngo tumukuraba ubuntu mu Buraya ubuntu muki wa Baruguru wa Baepfo dufasha ngo kugira tugirene duteze igihugu cyacu cy'u Burundi imbere n'ibindi bihugu taratibu ile kazi kuna kazi zingine ambazo zinafanyika lakini tunaenda kuandana basi tukawahamisha kwa peleka tizi Burundi tukakosa bana hawezi kukosa na ndio maana mimi nimewashauri wafike kwanza huko alafu waje kule Tanzania kwa sababu huko ni nyumbani. Okay, asante sana. Icyambere mugende kuraba ujya numva gasohotse agomvirize mugire subscribe mu sharing mitando ya nyose kugira ya video mukeneye isohotse yakire when amandirimbo reka tubashimire mwese kwanza honestly tubashimire kwanza kuba mwahebye akazi kanyu tubashimire kuba yuko mwatwishimiye ngiye tugomba kwigira abantu twicisha bugufi tutarabye abanyamerika turabakike kutrabaga igihugu kimwe so kuri ico rero twovuga yuko turabashimiye mwese mwafasa kanya ko kuza ni kuraba urwaruka rwanyu turi abantu turi munsi y'imyaka 30 kumanuka
rero kubona dufase etape nk'iyi mu bantu mungana ukuye ku bintu yani tutaragira n'inusu turabyishimiye kandi turabyinezererewe itegure bizima dusengeranire hanyuma kandi na Jesu ndabashimiye kitu cyama ndabashimiye sinari nditeze ko babona amateka ku ndege. Okay, asante sio tu